Hürmetli kuraysalar, bana nihayet estafetini tapşırığa uylayım. Kelipse kayındagıda Başkurt halk köyü Yoltay Qarak. Onun tarixin belki bizden gençlerden köpü bilmeydir. Bir yan rayonda Balaqarga tip oynayдар bu köyді. Туңгауыр районында Сайфулла Qaydan höylәү буенча бұл Yoltay Qarak тип уйнала бұл көй. Бұл көйдің тарихы Балақарганың тарихы менен оқшаш. Тик бында қарға оянда қалдырып кеткен баланы Қасқын Yoltay Qarak, Yoltay Батыр қарап тәрбиелеп өстірә, шунда қарап йөри. Һәм бір келгәндә бала урынында булмай, оны алып кеткен булар атасылары. Һәм Yoltay Qarak шуга кайгырып көй чыгара. Бұл көйдә Yoltay Qarактың батырлыгы, мөхәббәт кәүдәһе һәм шулай ук шул вакытта назлап бәләкәс баланы өткән элементтар сагылып кала. Асайнов Дим Кустыга зур рәхмәт, мине шулай дип олап эстафетаны тапшырган өчен. Мин һезнең игътибарыгызга менә Yoltay Qarakты үнәштерәм. Рәхмәт. Үземнең сенатта мин эстафетаны Урал аръягының яшь талантлы курайсыһы, Башкортстанның атказанган артисты Раушан Ниязгуловка тапшырам. Уны менә алдан килешеп һөйләшелде. Рәхмәт.